Sanibona bafowethu. Liyathemba ukuthi niyaphila. NguDr Simba lona ngumfana omncane, umfana waseGoli. Guys, ndizothetha ngalomfolo aphethwe sisendana guys, anenkinga yesisendana. Bafowethu, benifuna nje ukuzoyicacisa lento lena. Ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana. Because into endiyiqapheleyo inyanga azisazazi ukuthi zimiphi nazo. Uyabona? So ngifuna ukubonga futhi kakhulu kulomfolo umnikazi wale YouTube channel le ukuthi aposte lo mfana amfake enkundleni zokuxhumana ngendlela abavumelene ngayo xa bethetha nabantu ebethetha nabo ukuthi ake siyenzeni kanje lento. So ndifuna ukubonga kakhulu umqondo ofana nowo ngoba wenze ukuthi nathi sibone ukuthi okay, obani ngobani, obani kwenzakalani. So bafowethu, kule ndaba le eyasendana le. Lento lena kusho ukuthi bafowethu iclear. Iclear le ndaba yalomfana manje ukuthi into aseyidinga udinga nje kuphela ukuthi ahambe okwenza operation. Is either yenza kwi public hospital or private hospital. Ahambe ayokwenza operation because ngalendlela lesebeyiqhubha ngayo sebedlala ngalomfana, sebe-abuse lo mfana. Xa beyiqala lento bayiqale kahle besithi bayamsiza, but babona i-opportunity manje ukuthi ekumsizeni kwethu sekuyi-opportunity kubo ukuthi okay, because abantu bonke bayavela, abantu bonke balula isandla, cela uyibeka kanjalo. Abantu bonke balula isandla most yabantu. So sekusisikhathi manje ukuthi umfana asuke ku-operation, sivile indaba yakhe. Sava ukuthi futhi abantu bangobani because khona nabantu abathethileyo la. Inyanga nje ezithethileyo, inyanga zokuthi zona zile ehlathini safike zayikho imithi. Xa sifike ehlathini sabe siboniswe ngoba bomkhulu ukuthi le imithi engalapha isisendana. Lento lena bafowethu ayidinga umthandazo, nisaphinda ayidinga imithi because kuqhawuke imisiphi yalomfana isafunction. Abantu abana le problem ngishilo na kwi live yami xa uzobukela ama video wami. Ngishilo ukuthi baninzi abantu abana le problem lelo mfana nayo. So abantu abathi lilumbu eli bafowethu, umuntu onjalo sekuzoba nini enidecide ukuthi nisafuna ukuya kuye noba mhlambi nithini. Abantu abathi lilumbu eli because bakhona abaninzi abathethileyo ukuthi eli lalomfana lilumbu. Yabo. So anifuni nami ukuba i-doctor ngoba andiyo doctor ngokwe professional. Futhi andinanje kwa i-professionalism yobu-doctor besilungu. Ubu-doctor nabo bobesintu, bubu-doctor boba bomkhulu. Nami kunezinto endizenzayo, kunezinto endingakwazi ukuzenza. Hayi ukuthi ndazi yonke into. But le yalomfana ayidingi imithi le. Ayidingi umthandazo. Yabo. So why ndiposta le picture le yalomfana omncane? Ndiposta le picture le eyalomfana omncinci because of ndifuna ukubonisa ngalwa lapha phezulu. Ukuthi lento yenzeka kulwa lapha phezulu ilenzeka kulona. Yabo. So lenkinga lena bafethu into ekhona iyenzeka. Kakhulu mawune cancer yemisipha. Ugcina ubanje njengobabona xa une cancer yemisipha. So ingakho ngithi kwelinye side ndiyambonga lo mfolona enze le YouTube channel. And nabantu ke ukucebisa nje senizovala kubantu kade besithi inyanga engalapha lento bazoyinikeza 100,000 in a space of 1 month. Bazoyinikeza 100,000. Ithi mina why lo muntu lo ndisayiphinda futhi lithi lo muntu lona kutheni engathathi lo 100,000 anikeze lo mfana ngoba
lo 100,000 lo uyosiza kakhulu ukuthi lo mfana aphile, ngoba yikho into ayidinga ngaphandle kwe-operation ne-medication ka-doctor. Angazisebenzisa mhlawumbe izwasho mefuna uzisebenzisa nemithi angayisebenzisa kunankinga, but eyona nto ayidinga kakhulu sisibhedlela kuphinde kube i-medication ka-doctor. So mna bafowethu esami isicelo bekukuthi lo 100,000 bekuthi uzonikezwa inyanga, xa ingalapha lento kunikezwe lo mfana, anikezwe futhi sibone ukuthi nyani nangu 100,000 obuzonikezwa inyanga, kwenzela ukuthi next time xa kuthiwa masiyilaphi senze noba ngeliphi isalam sokuthi yenzeke. You understand? So bafowethu kwelinye side ndiyayicela nje serious, bendingathanda mna kwelami side nyani ukuyibona nje serious onto, because lo muntu lo umnikazi wale YouTube channel le ukuthi agcine poster lo mfana, vele inhloso yabo ukunceda lo mfana nokuthi abantu ba donate beyingekho enye, because naye besazi kahle kamhlophe ukuthi lento lena nje izoveza nje inyanga zenyani, nenyanga ezisiza abantu ngokwenyani, nenyanga eziqamba amanga, nje ukuyithetha nje beclean, bebeyazi onto, bayiprepareile lento, akayipreparanga lo mfana eyi-1 lo mfolo omnikazi wale YouTube channel. So xa ifuna uku-explain anga-explainer, because even explanation yakhe singathanda ukuyiva, yabo, but into ayenzile usebenzile, into endifuna ukuyisho njengoSimba. So mna bafowethu ndisazicelela nje ukuthi no lo 100,000 bekuthiwa unikezwe inyanga, mawunikezwe lo mfana ahambe okwenza operation angayidinga, I'm sure ukuthi it's more than 150,000, because nje i-ICU iyodwa ikhosta around 100,000 to 150. Iyosiza kakhulu, uyolekelela kulo mfana ukuthi umfana be right, akwazi ukuthi nexa ibuya futhi kwimali ezikhishweyo akwazi ukuthi akwazi ukuziphilisa, yabona, akwazi ukuziphilisa xa ibuya until eba right, eba ngulomuntu afuna ukuba nguye, yabo. So bafowethu yabona into ezokugijima kakhulu ukuthi into ungayenza ugcina uba exposed kube ngathi kudlalwa ngawe, ugcina uba exposed kube ngathi kudlalwa ngawe. Into ijonge, anti izinto nithi niyazijonga, ijonge into, ijongisisa, ungaloko nje wena ufuna ukusiza nje, ufuna ukusiza, into ijonge, yabo. Lo mfana lo uphethwe nje i-cancer yemisipha, yabo, uphethwe nje i-cancer yemisipha, and futhi if bengenamuntu omphakamelayo bekusazoba worse, yabo, ngoba lento le izokhula nayo. So nokuthi umfana kunenyoka enkulu epha kuye, akunanyoka yalutho. Kanike nithi xa nigula bafowethu, ukubheka isigulo sakho nawe nje ungumuntu ke oloko egijima lokuthi ufuna uncedo, khawujonga isigulo sakho ukuthi isigulo sakho yintoni. Isigulo sakho ingqondo, isigulo sakho mhlawumbe kanye ugula emzimbeni, zijonga ukuthi ugulaphi. Ungaloko nje ugijima, mengabe ibheda ibhizinisi yakho, jonga ukuthi why ibhizinisi yakho ibheda, why into zakho zibheda, kumoshakaliphi, because everyone uzohamba esithi uthakathiwe engathakathwanga. And xa ufikela kosomathuba bazokutshela ukuthi uthakathiwe, and bazokushaja izimali ezishisayo. Ube soqala ngoma ubona umprofeti lapha kwi-social media, ube sowuthi si-scam, ube sowuthi ngamasimba umprofeti. Uthi xa ubona inyanga lana uthi si-scam la ku-social media, ube sowuthi ngamasimba enyanga. Kanti wena awuqalanga wazihlola, wena wazijonga usasuka endlini ukuthi lento leyo uyoyithatha pha, uyoyithatha emntwini onjani, ngoba umuntu uyamjonga. So bafowethu, inamba yami ithi 064 977 5263. Onenkinga uzonifowunela, siyabonga.